bine kaofela. Indawo yakho Jesu, thatha indawo yakho Jesu, ulungethu Jesu, thatha indawo yakho Jesu, ulungethu yabo satalabahaya, thatha indawo yakho, thatha indawo yakho Jesu, ulungethu. Glory. Take your place, Lord. Come on, somebody give him the hand of praise. He's worthy to be glorified. Come on, somebody give him the praise. We worship you, we adore you, we magnify, we glorify your holy name. Hallelujah. La pehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kuneshabu ulo igama lakhe lisiphephelo sam ngiyamazi umhleki wami la pehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunejabula igama lakhe lisiphephelo sam ngiyamazi umhleki ngiyamazi umhleki wami akalali akawose elingenasi le uhlale nathi uhlale nathi kuze kube phakade Chapela mudivu maso okay makhumana lokopa ke re nyakaza hiwane before ke re ga kutlwa ka ona ntho shotang ba tla ke re qoqopele hanyane we celebrate har goodbye ka mo hona le ba reng welcome ka kwa e ringa mene ka ofela ke re ka mona re bye bye ka mane ba re welcome. According to Hebrews 12 we are surrounded with the cloud of witnesses. Ako hlabelele kopa motho mo lo makanyakaza o tlhotlhogele go ile
Space sena se o go tsama imona hanyane ke bone akere mororise barati wa kere mororise Jesus was Sabelela dawe Sipho yokutubisa tubisa nawe Sabelela dawe Sipho yokutubisa tubisa nawe Yokutubisa Sabelela dawe Akonyaga semo linking akonyaga semo tubisa nawe Oi Sabelela 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 yeah Oi Jesus! Jesus! Glory, glory, Sindlule ezintweni ezizima njalo siyagoba sindlule ezintweni ezizima njalo yarabosaya siyagoba Singaba qobile siyagoba njalo singaba qobile siyagoba Shima Chalo Siango Siatula Sintweni Yes Chalo 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 Ali Ko
igama elimnandi igama lakho igaya rabasai lakho sithi aliko igama nadi igama lakho somebody, there is no other name. There is no other name. Oh, Nadi. Oh, Ika. Alako. Oh, Ika. So. Esale o le modimo ha o ba lwe le dilemo ka mengwaha le mengwaha o se tshabelo sa rona ba o tshepileng ba keke ba swaba ba keke ba hlajwa ke dihlooho maobane ne le wena ka jeno intse le wena tla dula le wena ka ho sa fele o loka ha hao ho phahame wena o yentse dintho tse kgolo tate ke manya ka wena o tshwanetswe ke thoriso amen re a leboha baratuwa anke ke nke monyetla ona ke dumedise lelapa la ntate Mthimkulu lelapa la ntate Peleu ke dumedise leloko lohle la madi bahalaledi ke dumedisa basebetsi mmoho metswalle ka lebitso la morena Jesu amen ering amen. Let me tell you, hanya nori ke motho a jwang. How can get antla ke lebale? I'm one man, I will never forget the good you have done to me. Tafita Mthimkulu ha aya Zion ere anka banna ba ilemba mojoena le haheng. Which means every crown is birthed in the cave. Yes, sir. How bona kereke e re eme yona ka jeno e la ka ya ba kereke snang mo ikenela. Sipho was there. There was a time this church never have a bank account, and Sipho Mthimkulu was there. Amen. Let me tell you, the version you know about Sipho, keep it for yourself. Let me tell you the Sipho I know. Can I tell you about the Sipho I know? When we struggle here with transport, vene ya tata e robeile. Ke bona moshimane atlisa mangolo a vene. The first thing we owned as a church was from Sipho Mthimkulu. The very first thing to be in our name. In the vene re kwenge moshimane eno. Tsatsi le leng re kenela mane ke hira tente le bontate Mtaung re batho ba Easter batla ho tlo tlala re ya ka legako ala ha re dutse ga ipotsa gore jale ha re qhaqa tente ya ntate Melato be ke tlang batho ba batla re tlo ba isa kae
Then we decided, okay, brothers banka beke, sisters banka bomme. That brothers, Sipho was dominating that giving, so that we hired that tent every week. Ha re movela mo mokhuko no fella mona go haile ka di beke le palisade we bona ka ntle. Sipho Mthimkulu contributed to that. When we extend from that pole to there, Sipho was still part of it. Today I'm standing here. This church owns the land next door. Is building a multi-million auditorium next door. But without the people who invested in the foundation, we will never have reached that stage. There is no way that we will forget this man. The last time I bona Sipho, ke feta ke batlo ibitsa go bote jalo ka lebitso leo le na le kese. E renga mane ka ofela ke tsebe ke manaere ya lebitso leo mara ena e valmolo. Ala ke batlo gore ke tshotjwa le ke mohudi. Bana ke bua ke a netefatsa. Kolo ya Sipho ke tseba ke robetse la nka ba kae. Ke jwetsa motho a nkganna ke re Prince jaela ga next yela. Ha e fitla go botong ela e ntšha e qeta o etswa. Ke kopa o pake festering ya Sipho because I want to greet him. Ha ke bula festerer papaji ke re sharp Siphos. E ringa mene kaofela. Sipho was not just my son in the church, he was my son at work. I mentored Sipho at work. I took him from 0 to maximum as a training officer. When he was marrying Faifa, the first man he came, he was me. Kalanch said, my father, I've decided. I said, Sipho, I'm with you all the way. Banaba Sipho palababedi, haba hlonolofatso. Faifa, you remember the last one. Kensen to excited ho batho ba banga line. Antse ke botsa batho bua bonme ho bua makinata, ma e fitla o Sipho ka ngwana hao last year. Ka ke kopa Faifa o thule. Ke kopa ntate Sipho a bue as a head of the family. And Sipho gave me the names of the child. I will never forget this man. Dili yaka le Mthimkulu le modimo ya sonta. Ke hore ntate Sekete. Ntho ye nngwe le ye nngwe eo modimo ana lakaditse ho etsa ka ngwanaka. Aka etse ka bana ba hae. Ge sainile deal sonta ha le Mthimkulu. A re Faifa dumella Sekete ntho ana batla ho etsa ka monna hao. A etse ka bana ba hao. I wanted to do more with Sipho, but due to some circumstances I couldn't. But I will pour myself in his son. I'll pour myself in these two boys as Faifa allows me. Kena le melaetsa mmedi pele re tsamaya. Molaetsa wa family le molaetsa wa metswalle e tsamaya le Sipho le nentse tsamaya le yena tsatsi leo. We will be missing the point if we fail to use this opportunity to pray for these guys and ask God to protect them. Ha o sa na ngwana o mongwe a ka tla ke ena thutsi je. It will never happen again. I will fight with my life. Bandumelang hore ke ba rescue. I'm available. I'm talking to them, but if you allow me to rescue, to help you, you still have a father in me. Ntho batho ba sa itsebeng. Ha modimo o tlisa kerekeng ya moruti a itseng. Ho na le mohau e modimo a o file monna eo. Bakeng sa bophelo ba hao. And no one can replace that. If you don't understand principles of the matters, principles of spirit, there is what we call covering. When God anoints a man, God wanted to save Israel, but he never wanted to go himself. He went to Moses. Le ha Moshe a kgathetsa ba ka ba mo phamola bena. Hore le Aarone ba ile ba mo phamisa. Support the man who is chosen for your generation. Support that man.
Buka ke ya Samuel wa bobedi. Mosadi wa ka le mono ke ene ka morao a re tsamaya ka dikolo ya re tse convoy bazalwane. Lenyalo lena le fresh hampe lena. A re tse a ona re na le lefu. I want to show you how I have my sister-in-law who passed away just few streets from here. She's buried. I left the family there because I value this man. Maskita ya tjena na isa mme wa ka lefu. Mme wa ka go betsa ha re tloa mo a khutla re amane lefu. E jwetse bana beso re ho na le mongwana Yesu. E ke tlameleng ke tlo mo pata. Bana ba skete ka ofela ba ka mo. I'm here because of this man. You can question anything about me, don't question my heart. I ke motho a gopo. I ke motho a mobe. La batho ba bang ba ka mpenta jwang, but I'm not that kind. Ha ke lebale ha motho la ka nketsang. And everyone, there are people here. When I started this church without leadership, Tate Mtaung took a risk with his life to be the first leader of the church. Afitla Puluso. And I'll never forget that. When I was struggling, Thabo Mpini was my driver. He took me where I wanted to go. When I never have a keyboardist, Tabang Kobotwani struggled here and keep this church going. I'll never forget those people. I will never forget those people. Because they were there even before fame. When I was vulnerable, they were available. Today God has raised me, but I will never forget those who were there before. Whether you're still in this church or not, I will never hate you. I love you wherever you are. And your contribution is the reason I'm still standing. Hallelujah. 2 Samuel chapter 9. Jwale Dafita Ari. Na hausali yam le mon. Ya silwe ngwanto ya Saul. Ke tle ke mo etse ka mohau. Ke kopa re tlose Jonathan re ngole Daniel. Ka baka la Sipho Mthimkulu. Ntho e entsweng ke Jonathan o la sebetsa a ska thola mogolo. A shwa a sa lebua. A shwa a sa gola. Empa ha le hodimo la hopola bana ba hae lefatsheng. Sipho is buried to the place where he used to bury his seeds. And the thing that I will cry for my life, Corey, I was willing Mthimkulu to be close to Sipho before he closed his eyes. And now I'm close and the eyes is closed. And I don't want anyone who ke be haufinyana 6 na tonka yetsa. Ana unzale teng ya setseng. God is not personal, he's generational. Modimo wa rona ke modimo wa selekane. E re bebele, our labor in the Lord is never in vain. How bala buka ya Esther chapter number 2 e re bebele Mordecai ha dutse hekeng a utlwa batho ba rega morena ba batla ho mmolaya ya ba wa mo sebela moruti magazi but e re a ska thola moputso chapter 3 chapter 4 chapter 6 e re modimo a tsosa morena bosiu a re monna a ko phehle dibuka o ko shebe gore ana Mordecai o ile a gola na. Ho na le modimo ya sa o tseleng, ho na le modimo ya sa robaleng. A ke ke a leseletsa leoto la hao le kgothometseng. O thi umzulu uNkulunkulu akawadli amandla womuntu.
sebeletse tsotsi mona. Re sebeletsa rabo sa feleng. Ha re sebeletse senokwane mona. Re sebeletsa Modimo. Mema Mthimkulu. La re ka ya Bloemfontein kaofela. Re tsamaya ke N1 ke N3 ke ya Bloemfontein. N1. Ha ke di tsebe di N tsena ke tseba N fela ka mona le tla di kenya. Koloi ha e fitla toll gate ntate Mlando. E ka nna patala bo 78 rand. Lori patala bo ka ntate Mlando. 489, same toll gate, same road, different load. Same road, but we are carrying different load. Oska botsa dipotso ka Mthimkulu ha se size ya hao. E ringa mene kaofela. E ringa mene kaofela. Wena o passenger car, ona ke lori ya di goods. Modimo mo tshepetse o jara ditšhaba. Bothata ba mo profeta nako nngwe ho thwe a nyale sehlola ha Modimo a batlang gelwe jwalo ka yena. Ho na le mo profeta Modimo la ga nyale sehlola hore Modimo a mo jwetsa ha o le mo profeta ha ke utlwa pain ke fa wena. Mosadi yena o na ke a tswala dinatla a sa tsebe bohloko. O na ke a kgothatsa batho ka ntho a sa itsebe. Modimo mo fetisa hore a tlo jwetsa ba bang hore ho a fetwa. Ho na le Modimo ya tsebang ho fetisa. La sekolo mane. La subject tso sa di batle mara ke party ya khoso. Alen thomane ne nduba mane ba ke stats. Ntwela e tshwara graduation. O pasitse ba go fitile mara hona le mogwalo. Le bophelong ba ha hona le subject o sa e batle. Mara ke party ya khoso. E ringa mene kaofela. Ha o sa e pass ha o graduate. Mthimkulu ke na le bashimane ba babedi ona bele o mo sebile ba mfeta bilane ba le babedi ne ke ba hlapisa ke sa hola maskete ya theoela mane ke tshela metsi ante ne ke yetsa mola mamthiza le 5 ha ke tshela metsi ya tshesang ke mixa le ya batang e ne re pele ke re ba kene ne ke tlamele ke kenye letsoho laka hore ha ebe metsi yana a tshesa a tshese nna pele. Jwale ka utlwisisa gore lerato la ka le ntumelle ke le motho ho kenya bana ba ka nthong e nna ke sa itsebe. Jwale ke dumela hore Modimo pele nthwena a kenya Mthimkulu ho yona o ile a testa a kenya letsoho a utlwa go metsi yana ha tlo o tshisa a tlo o hlapisa e ringa mene kaofela e ringa mene. Modimo o sa kentse letsoho. Na le di aene tsene re di sebedisa Mthimkulu gale kwana ke sa dula ha lekeleke. Nna ke hlaetse ha stroy ka ya lekeleke. Aene tsa rona ne di tshwelwa ka mathi ha o batla o tseba e tshesa ha kae. Ha o ka e tshwela mathi ana o bona matha o tsebe re ya bela. Mara tsa ka sheno ba di etseditse adjust. Dingotswe bo cotton bo wool. Ba pele o aina o checka ntotlo e aina and you set the heat according to the quality. Maobane bosibu ke ntshitse sutu ena ka e fa maskete ha se ga ke na sutu tse ding ka re tshesa yena e ke nang le lebaka ka yona. Ha o ka bona Modimo a aina wena o tsebe o na le lebaka. E ring amen kaofela e ring amen. Modimo ha o tshisi wa o tlolla. Mthimkulu taba ke ena. Modimo o batla ho bola Goliata mara o roma Dafita. Bothata ba Modimo ha batla ho etsa ntho o roma ba batho. Dafita ha fitla mo o thola
Mofilista a wakana. A tloella Mofilista ere bebele aya in the aya metsi. Ha fitla a lo lata majwe. While Goliath was commenting, David was collecting. That is why how batla o hlola dintwa tloella batho ba bua lata majwe. And he took 5 smooth stones. There were smooth stones, prof. Even if the battle is rough, don't look like it. Oscar Swana Linto Luanza. Itla Skalwansa Bobe Cabo, Bibulanse Cabo. Eringamenica of fair. Ankama jwa fa efisi pomoraka a kenya mokotli me batho ba ne ba bona mokotla mata fita ona tseba gore mokotla ona o na le majwe ba o kenehela batho ba shebile senatla ba tsebe gore o na le majwe o na le ntwe re nkang pele re lwana ene batho ba re kenela haibe hine le ka sheno hona le bo CNN David alive, something terrible is about to happen. There is a risk taker. This young man is about to be buried. Kanti abatsi re a re tshepisitseng o ya tshepahala a se moramoto a ke a bua leshano le hammeling tate ba kantahla empa Jehova o tla mphola Mthimkulu re laboa ntwa se re fuwe majwe. How's Christina? My birthday girl. When I die and bury myself more. Nage fuwe petla isa sebetsa ukwa. Yena ne sa sponge. And then nage rata overdose ya yona. Ha ba re ke tshirane jwale ke mamarela o feta. Wa ka mo jalo o jisitse o tsebe jwale o kene maratong ewa. Wale walalaza wa. Pele ba go loila o soka o nyala boy. Ke tulele mona Valentine nyaka. Love. Why helmet ya Goliath e sa etswa ke modimo e na le lesoba le lekana le lejwe la David. Hobane lejwe la o tla hohle le kene in the hole, which means le se ga sa hao modimo se thusa o design. Modimo nantsa ba jwetsa ntse ba kwala re le kwale mara le bulele ja Davida segeo ona le motho ke mo profeta mona o tla qashwa mothong ha o sa qashwa o tla kena mothong ha o sa kenwa because there is a hole of opportunity just for you. Atlabala ex ke khona rapela tsamaye ha majo a le 5 Mthimkulu. Many were called, but only one stone was chosen. How so ka we ipotsa potso hore ho jaaneng fela David a fosa Goliath ke be le kae? Yeah, in the attempt ho jaaneng amisa because modimo mema Mthimkulu ha ke Mthimkulu ke le sharpa plural ke a le hotspot at klar. Modimo o dumella hore Davida a tle ka lejwe sega se jare sa bole mara sa bole e tlang ka sega ke yone tlo se gaola hlo. Ha o jere boima ba modimo ha sa o jarisa di sabole di tla jarwa ke bo Goliath mara ntwe ba tlileng ka yona e tlo gaola molala wa bona. Tsatsi le le mamthiza David o ya ntweng ha fitla ntweng o re ke lebetse sabole
Hobane ke tlile mona ke tatile. Monna ye mong ya bitswang Ahimeleke. A re hey, wa e hopola sabole yane ya Mofilista. Ha ya ka ya lahlwa. Ile ya phuthelo. Ya beua ka tlasa ifoda. Nna ke batla hore ho lona bohloko bona bo le fetang ho bona modimo ha bo lebale wa bo phuthela ntho ye nngwe le nngwe e o kopana le yona le ha batho ba nana o lahluwe ke modimo ya phuthelwa letsatsi le atla ha ntwa e lwana modimo tla re go back to the place of your pain, go back to the place of your tears, because weepings endure for the night but joy will come in the morning. Ruta bana ba sekolo mane 5 ama ba nne ke le Flavius Mareka. How fitla mane drive through. Hona le mo ha o order ha ona motho ha o bone motho tla mmona ho patala. Ha ke tsika la nshebe ka le reke tjena. Azalona ba le kerekeng. O bua ka TV ba sheba fatshe ka ga ba e shebelle. Tate mo ruti magazi ke odile mona ha ke tswa mona ke la kena mola. Ha o order ba o botsa ba batla feng ke re kopa 15 piece. Ha ba mpotse gore ke na le bokae. Ba mpotsa gore ke batla tse kae. Ke festere ya o order. Ma hona le festere ya o patala. La o ka order haholo o tlo tsama le ntho tse fela tse o di patetseng. Ma ha o ka patala hona le ya qetela re collect here. Jwale batho ba bangata ha ba o bona collect ba comment but ba ne ba le kae when you pay. You know my breakthrough but you don't know my being through. Mo pesaleme ore 23 le hanka tsamaya khohlong ya moriti ha re le fore ke moriti o re nkeke ka tshoa bobe la bo le bong e seng obana ha o tshose obana o na le nna he ba gatua o na le rona la e ka bona le ka hore lahlile mara o na le rona ene bibele re ha motho wa ka ntle a ntse a senyeha motho wa ka ha re yena o ntse a ntshafala. Jwale e re bibele ha ke qeta ho feta khohlong modimo e ba yena catering o kenya friskoto o teka tafole pontshe ya dirazaka ene ke tswa ka mane ka lefung ke bone tafole e tekuwe ha hona dijo tafole ha e tekuwa o bolele go sona le menyu ke deco. Jwale satane o tshaba tje modimo ha so ka qeta le ka wena satane o tshoswa ke deco le kolo ye o e gannang e santsane fela e le deco le ntlo ye o dulang o yona e santsane ba tshwarwa ke stress ka decoration ba tlo ba jwang ha ntho e se fedile. Empa matlakiana batswadi o keke wa dula tafoleng o sa feta khohlong. Jesu ya neng a soka a lematswa ha na tjhakela batho o na kena ka lemati mara Jesu ha tswa mabitleng a phuntswe o na phunya mabota ho bolelang re kotsi ha re tswa kotsi ha o batla hore tsiba re bomang re shebe after 3 days e ringa mene ka ofela haebe o batla o tsiba hore bazalwane ke batho ba jwa o ba shebe ha ba hlaitswe ke ntho tse tjena o rona ya re tshepisitse o ya tshepahala. We have a Father who does not sleep nor slumber. His name is Jehovah Jireh. His name is Jehovah Nissi. He is the same yesterday, he is the same today, he is the same forevermore. And they that wait upon God, they shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and they will never get tired. Manyoloya tabutsa arikibo mambale bakubo disweu utweki basoma swenyo ale fasilena basosura le ruli la libika ubani taba yaka fasilena ke hore ke rate Jesu le ho sibisa ba heso tabo hebonu aya satakanda
We are born of the incorruptible seed. We are born of God. Listen to me, church. This situation is for the revelation. Mthimkulu, hobane Stefane ha o tlwa ka mashwe a re ke bona Jesu a eme mara Bibele re Jesu o dutse Bibele re Jesu o dutse letsohong mara ha ba otla Stefane wa ema mara Mthimkulu ke na le bothata ba Jesu le ha na eme ha ka emisa mashwe. Stephen died while Jesus was standing and Stephen was not understanding. He never understood. Kanti Mthimkulu sipirikise na batho ba setsebe. Ha ho qeta ho bolawa Stefane. Ho thwe dikobo tsa hae di le tsa lahlelwa maotong a Saule. Ho tjho re lefu la Stefane ne le targetile Saule. Modimo ha batla go godisa batho ba bang ka dumella motshepang a tle o yena hore ba setseng ba tswe matswalo ba realize hore there is a God in heaven. Ke quote temanena ke a tsama Acts chapter 12 e re Bibele Mthimkulu Herod a tshwara Jakobo a mmolaya e re ha bona hore e thabisa ba Juda ya ba onka Petrose mara Petrose ha mmolai a mo kenya tronko e be se re empa kereke ya rapela. Nana ke kopa re rapeleng hore baneng bana ba ratang Sipho ba phela le yena, not another one. E reng amene ka ofela ba teng batho ba dumelleng na hore senye mong hape. Ke kopa re etse thapelo ena ka tumela hore Modimo ha re no pata e mong hape ka tsela e tjena. E reng amene ka ofela a ke reng ka ofela e seng hape. E re Petrose ba mo kentse tronko mo gotima gase e re ne ba plan no mo bola ka Passover o discussana ba di be sere the night before the angel of the Lord visited his prison cell. There were 4 guards who were watching over him, and the Bible says and the angel touched him and the chains fell off. Even the sound of the chains couldn't wake up the guards. If it's your time of deliverance, God will arrest your persecutors. Dintho tse di buileng go Petrose ho mo shenta te molantwa o re mo shegola mekgathatso ya hao ngalo ya hao ya halale mara fitla ho Stefan o ntho o pita hore gwala mekgathatso jwale potso ko re gola kae ge gwala kae haibe o tulong e fosahetseng put on your sandals and leave that prison. Mara o yena tlama le theka la hao gola mekgathatso ya hao e ha ntsa tsamaya o nanahana wa loga ha fitla le mating la o qetela ere it opened its own accord. For the first time a bona letsatsi a re jwale ke a tseba. Now I know that the Lord has sent the angel to deliver me. Let me close this with a very powerful thing. While the church was praying, Peter was knocking. But sometimes we pray for them, but we are not ready for them. Ere Bibele ba ntse ba rapela a o siemong ya bitswang Goda a utlwa noko a tumela le mati ha bula re Petrose o tswile o gutlela ho batho ba rapelang hore Petrose o tswile ba go leshano. Because sometimes we want them to come back, but we don't believe in their comeback. Remenga mo sa fitlile koloi a remenga maoto le la pa le tshidise Modimo a tlamelle maqeba
re kwetse mahlo kaofela. Ke manya re moruti Sekete ka lefu lena la Sipho Mthimkulu. Mahlo a ka bone Jehova. Ke itse go kena kereke o sena Jesu o tshwana le motho a attendang presentation ya insurance a sanka police. O tseba di benefits but you are not a beneficiary. Bothata ke ha o ka shwa o tseba metropolitan ma go sena police. Ha eno gona o cover. La o ka tseba Jesu ha o sa mo amohela ha no gona o pholosa. Re kwetse mahlo ke kopa ha ebe o dumela hore ke rapele le wena phamisa letso la right. Phamisa letso ke batlo le o sheba modimo shebile pelo ya hao. Ha re phamisitse matswere morena Jesu. Ha ko rapele thapelo ena la ebe o no sa phamisa letso e re morena Jesu. Go tlwele lentswe la hao. Pelo ya ka ya dumela. Molomo wa ka wa bolela hore Jesu ke morena. Tshwarele dibe nhlatswe magopo. Ngola lebitso la ka bukeng ya bophelo. Ke a leboha hore ka lefu la Sipho Mthimkulu mahlo a ka a bone Jehova ka Kriste morena. Amen. Ne ke kopa hore leloko le tla batla re thusa o ntsha mofu